re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 aye fema le boletše ka kereke tsoko ye le bego le tsena le moruti o e leng gore ka morago ga ditiragalo tšeo ka moka ga tšona o gorogile ka gae and then go goroga ga gage ka gae la mo hlalosetša gore na go diregileng a re ke a bua e sale a ile le nagana gore go ka be go diregileng nna ke nagana go ya ka nna ke nagana gore moruti ga botse awa ka gore sa le sentse ngwane a timela moruti le go njwale ga ya sa tla sa re selo sa la fo homola kwa gona mola o bele ke motho a belegetsweng mola ga ya dula mola gae heba ya no ditla boa mo makom o bolela ka gore tokoloshi e tshwenya wena fela e tshwenya nna fela ka gore ba ka moka mehle lena ke bolela so bona ba ra ba tshwenyesele ke ba botsisha kere lena le riaga le ke so ba ra awa ka gore nna yena ya ntshwenya ke a e bona because of ruga ke tsoga ke kolobile ke kwa bohloko ya ngobatša and then wena ge mohlomongwe o tenyakela tša bophelo ba re fitlhile jwang mo go wena mo ke be ke ya go ntse ba nilo nrela ba re ke moriti wa ba nro ba iša le moriti wa motho a leng gore o hlokofetse wa tseba tokološi go ya ka mokgo re tsebago ka gona moroka ga se mantleke o ka kry-a ile gore e no ba tokološi ya motho mo tee ka gae ga se mantleke gantši ge e ba gona e tshwenya bana ba makgarebe thata ka molapeng jwale ka molapeng la koko e tshwenya wo a nnoši tokološi ka molapeng la koko e iphile maatla lapa la go ba le dinoga le bontšha gore le ne le manaba lapa la go ba le dinoga le bontšha gore ga le bne tšwelopele bophelo gore bana ba ka phela ka gare ga lona wale makom a ko go botse lapa lela la geno gore le loke le nyaka lena le kwana le ya kwana ka kua ga geno awa re kwana ga botsana lapa lela la geno gore le loke le nyaka go ne nnete e gona nnete ka kua ga geno e gona makom ge nnete e le gona a le kwantšhikeng go kwana gona re kwana then gape mo go neng nnete go ne hlompho go ne lerato awa hlompho yona e gona hlompho ga e gona nna nto nka e dira malome ka kapa ke go alafa mmakoma ke go moriela tše badimo ba tla reng re moriele tšona re mo thuše lapa la mmage re le thuše ka mathata e lego gore ba gahlana le ona se re ka se dirang gape ke gore ka molalapeng lela go be le boroko dinoganyana di boele morago mo di tšwa go gona a gone gore re ka kry-a dinoganyana ra se kry-e bomma go tšona no ka gore ge go šale go e ba le noge nnyane go ra gore go ne le e kgolo ye e tswetšeng ye e nnyane ene ntho e re bontšha gabotse malome ka kapa gore ka malapeng le lapa le ke gabotse go ya ka nna ka mokgo ke le bonang a le right lapa le la bolena ene mmakoma le magarebe ke lena nkebe le kwana le thekgana go e ba le tšwelopele ka kua gae so go ka se be le tšwelopele go ya le ka mokgo go leng ka gona go ntšwa le lena le ya sola le ya lla le nyakana le ngwana mara mmago ngwana a ko bohloko bo lena le bokwang cause nke ba e kwa bohloko ba tlo re thušo ya mahala shi ye ka nthušang gore ke hwetše ngwanaka wa ikwešiše potšišo ke gore na
wa ya tšhaba a wana o re makaditše le go jwa re sa maketse ra kgotsa go ile go a bulwa case ya gore ngwana o timetše ka lona tšatši le la ngwana a tibetseng go lewa ke tema maphodisa mang a mantšhintšhintši dimpia kore go joga ba tlhakatlhakano kwa gae maphodisa a beditše ke mang tshwanya maphodisa o ka ra biditše ke mphakati eba a bitša ke lena awa nna be re sa kgotsa batho ba tlala re fomakala le diphonko le kgotsa le botšamang re kgotsa re le family le ka makala phonko mola le santse le thabelo re itlile ga bolena ka gore le timeletšwe gape ke lena be le santse le bitše maphodisa gore le timeletšwe be re sa boledišana le ba ga bongwana ba ga bongwana maphodisa ka gore ba ga bongwana ke lena ke ba bafe ba ga bongwana ba lena be le bolela le bona ba ga botata go ngwana gane ngwana o timetše ga bomang a ke re le bona re ba founetse batho ke ra ngwana o timetše ga bomang ngwana o timetše gae jale ba ga bo papa go ngwana le bolela le bona buang ka gore lena ke lena le timeditšeng ngwana re ba founetse gore batle ba tla ba re bontše semaka jale mona le emetse ba bo papa go ngwana a se ka lephodisa mo motseng so maphodisa a bonagetse ka moraga nako e ka kang ngwana a timetše di-houra ke diawara a batsadi ke diawara ke diawara ba tlile a ke re ngwana o timetše sa le furu a re ke tsere ke furu ka nna le ke ka segone 11 maybe nka re 12 bo 1-2 mola ke bo 1-2 wa e ka moka o ka re be le sego ngwana o ga a timela be go ne malema mo go le nna le mmago ngwana la butaka statement se ngwadile ke mang ko maphodiseng a sa ngwala ke a buti e sengwe ke a budi a buti o kae o ona kwa gae le yena a tla alright le na le serious tabeng ya ngwana magageshu taba ngwana nna ke a e fologa go ne batho ba bantši ba nyakang thušo ke tla le thuša ka tše dingwe mmakomo ke tla le thuša sesi ka tše dingwe re ka se tšee nakwa rena ra thuša batho ba ba sa nyakeng thušo and then wena ka gore o dula ga gago o dula le monna and then monna gago ke motho wa go tsena kereke e rileng ebile o dumetse kowe o gotleletse napile wena o thušega jwang nke o re tlalotsetse ka gore o dula ka mo e leng gore go ne monna ene nna nke re tsena ka mo e leng gore banna ba gona a ba dumele napile o thušega jwang ngwaneso nke o re tlhalosetse a ke tsebe kano ya wa kwešiše ba gore nna thušong ka se e hwetse ka gore a kwešiše ya o ka se e hwetse ka gore a kwešiše o go nyetse ena o ntšhitše bonnyane o ntšhitše bonnyane ofe ena e mogatšae sesi o nyaletše motho ene a fetša a fetša mara o nyaletše ke re o šetse ka kgoma go hlaba fela jalo eba ga botse go diagalang mo o nyaletše nna ke re o nyaletše ka gore o šetse ka kgoma go hlaba fela and then wena o tseba a se a fetše ena sure a fetša ke tsore wa tsa gore ke e seng gore ka tsona hafonyana tse o napile wena kokono o no re mokgonyane motšee go lokile o rekišitšura ka sepele awa a ke re family ka se dumele tsona tšeo ka re dilo tše go di dira o na le family moroka ga botse go ra gore mo re ya go focusa thata bophelong ba mmakoma le lapa la koko fela o tla gopela mogala ba gage a lesa tla ka go pheta ditaelo mara ra se go bereka motse wa gage mara jwa le bothata ge e ka ba bo ka mola jarateng bona go ka jarateng ka gore a ka no tla re ka no re a tla pheta ditaelo yena for mmele wa gage mara ga a boela gae o sa boela gona kua mathateng a le a tlholang mathata a mmele wa bona gore jalo re tla bolela le mogala ba gago a re botsa re o kerekeng efe ra bona re ka mo thuša ka moporofeta goba wa kae mara mo gore a re ba ga moremi a ba sa tsena a o ko kere bophelong ba mmakoma ke mo go yang go tsenwa thata and then le bophelong ba mma and then ba bang ba re tla ke mabonana ene ya banna mo pitšeng tše kgolo re nyaka ditaba
mo re nyaka batho ba go ba le nnete re nyaka batho ba e leng gore ba serious ba lla wa bona koloi ile tafolkopo ga bedi boa re llela go le thusha a ke nyaka gore ka morago go be le o mongwe a khukhunang a tlang kua gae a reng ke paletswe ka lebaka la gore ke rile a ke tlo di tšea tšeo nna malome ka kapa ke leboga batheeletši ke leboga babogedi ke leboga thekgo ya bona ya ka mehla ke leboga thata le bašomi ba re šomago le bona ke lebogile kuduma ga gešo modimo wa le šireletša lefetše dibotse re a leboga moroka re a leboga hle balli ba rena re a leboga babogedi ba rena ka mola matlakaleng a dikgokanyo tša le ya gore re a leboga frequency ya 96.3 FM re a leboga ka mola go audio streaming ya www.msrs.co.za re a leboga magagešo go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane go fihla re kopana gape ke